Polonai cholong LOC5 eja kaiti Moses Solemukan nesida tamit ayao na ipuitoma atutubetena ay nera kini kedi tunga ido nerebe kotoma ingichike kada jari ngesi ngina osawala sama ere epos motemana kai tungalu balada ebe ebungese wanyi bore lope be potu ilu atwaka ko dumuta roma kama eja tungalu darete iboro boya tonare kech wilaira be ebuni au pakini kada itungalo iborozi kana inebe guapa kinodo itungale omitai epote yauta tanare ko CPS no bukedia abunere kusine era abunere na meda na ara na sodit ijase sikeda pedor ajienun ani bakire lo setenga ren ko tomato na rena kwa kai ajaun konyenu au mokini kanye senga nyinda bonebi e pedor de bobi police lwebe italimono kitunga kiro no ejasi asurok ni tunga no manara mu emudu ai no manare tiagas mameji asi tunga lwe ko sajeno atekere ngonye sedo petunga na labu ajauno sikeda epod keta kano atonare na ajeno no kai dules inyobe ya utatonare na ile ikine da domo na cross ni kama na rebe yes abet musubet leje kwana le ebake mieda kina etwa le mieda kina le eboyi le mama ipone le perja misiki ndebera mieda kina ba putani science lu mieda kini jeno ni kere duj ebete to na rio rakana nyako no pop ebeta konyanga nyun ebeti angaje palomo no kinga no mama takane tare da dope iyare ikine dope de bobu orieng eda una riengon obo yangarete adekis na ariengon bona aputani epera ina ne to na sa polo kanwa angon abuenga kwa pengare na tembe be no ko jiau na crossity na asome postmortem e ko danga shalami kina maje so no bokede akwata ta no akwata na haro bu opeda tiare bolotoi o jeno na inyobe yare tiluhu ido isoma o jiau no si doctor se yare e doctor lo la puga la police e doctor lo ko la ne lo district tetere mame pone le jula in radio statement do mabo be ngabwa chama ke boni be doctors nguno lo to ngina abwe ngal nyobe kwa pe ngare no leto akote ngal lo sitenge loped isoma hongo no kaseseniam sa teker isoma ta anya na roka isap ajeng to na ngeta kina washake nu ile ichi no bodo jeu no se be le ba ke mi da kina mamera mi da kina nyese yare ai bile mursing ai bile gur ai da wata na ikilio ito na okota lele esa parale ba ke worieng bo worieng ariengon ngole sapat ability gur ability mursing e daite ngalura kera romwa awasha ke dai total electricity toma. And the results are now with us. I have not yet seen the result, but the results have now been sent to the district, to the DPC, and a copy should be given to the magistrate, so that we get the information as it is. Loirabi kanukai polisin karina ko ide nako kioga eja kaet Girigori Oscar Agecha nesida balabe mamuda ngise dumuniti a report angol kwape ofisi ke let's wait. There's no official communication that results. There's no results has been communicated. Let's wait for those results. Okay. It's just insinuations and rumors which we're acting on. No results have been communicated as yet. Epajana do kaluka toaka luda tukosiane kesida tionener kadalu yamuto kwada polorai boro ayunya kio kai kume kanu kade kwa muloka kio loda gwanga kitai Yakibi Tungere pone kamu na inya kesara nkanyapi konya pono yara na so kostungi kamu tangi na chide ngaleti aya ngari bana ijenge ngena bakaro mwane se yato sinyo kostunga donc ani buti sa ngitu nikesi baibe jiko simusube nara bamkesi limo ito sobo ni betwa kito spi apolo kyane ngati police ni wane oriasi okay esi kwa ni chela riso okay ba puga na ya uti kuna yara tunga na yara bobiai Amuna ribukia de ya aloma sinyo aloma zanya mana kile tunga ara na kile tunga ara soda ne okay David Wright Opus TV East Kobukedia District.